السلام علیکم 8مہِ جمٲژ باپتھ کٲشُر تہٕ عنوان چھُ ریڈ کراس سوسایٹی. ٹاٹھیو بچو کھُلٲیِو کِتاب صفحہ نمبر چھُ 87. اوترٕ چھُ اَسہِ پوٚرمُت اَتھ أڑہن ریڈ کراس سوسایٹی ہٕنٛز وۄنۍ پروس بیٚیہِ ہن. ہندوستانس منٛز آیہِ ریڈ کراس سوسایٹی 1920 عیسویس منٛز وجوٗدس. سٲرسٕے مُلکس منٛز چھِ اَمِکۍ 640 شاخ کٲم کران. سٲنِس رِیاستس منٛز تہِ آیہِ اَمِچ شاخ 1947 عیسویس منٛز قٲیِم کرنہٕ. اَمیُک صدر دفتر چھُ ریڈ کراس روڈ سرینگر. اَمیُک صدر چھُ رِیاستُک گورنر تہٕ نٲیِب صدر وزیٖرِ اعلیٰ آسان. سۭتۍ سرکٲری افسر تہٕ سۭتۍ معتبر غٲر سرکٲری نفر چھِ اَمِکۍ ممبر آسان. اکھ اعضٲیی جنرل سیکرٹری چھُ اِموٕے ممبرو منٛز ژارنہٕ یِوان. ضِلعہٕ صدر مُقامن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اِتھَے پٲٹھۍ ریڈ کراس کمیٹی موجوٗد یِم پرٛٮ۪تھ ساتہٕ لوٗکن ہٕنٛز خدمت تہٕ اِمداد باپتھ تیار آسان چھِ. وۄنۍ چھِ سکوٗل شُرٮ۪ن منٛز محتاجن مدد کرنہٕ کِس ماے محبت ورتاونہٕ کِس تہٕ اکھ أکِس سُنٛد دۄکھس دٲدِس منٛز شریٖک سپدنہٕ کِس جذبس پوچھر دِنہٕ باپتھ واریاہن سکوٗلن منٛز تہِ ریڈ کراس کمیٹی بناونہٕ آمٕژ. سٲنِس رِیاستس منٛز تہِ چھِ انڈین ریڈ کراس سوسایٹی آز تانۍ تھٮ۪کٕنۍ لایق کٲم کرنہٕ آمٕژ. 1942 عیسویس منٛز کوٚر ییٚمۍ تنظیٖمی جنگس سۭتۍ تباہ گٲمتٮ۪ن لوٗکن مدد. ژارِ شریٖف کِس نار وٲرۍداتس تہٕ جواہر ٹنلہِ پٮ۪ٹھ پَسہِ ؤسِتھ یِنہٕ کِس سنگیٖن حٲدثہٕ دوران کوٚر انڈین ریڈ کراس سوسایٹی سۭتۍ امِچ ریاستی شاخہٕ تہٕ مُصیبت زدن مدد. والٹینگ قٲزگُنڈ منٛز آو فرؤری 2005 عیسویس منٛز زبردست شِن طوفان. رٮ۪تہٕ وادن روٗز اَتہِ بحٲلی تہٕ بجٲیی ہٕنٛز کٲم چلان. واریاہ لوٗکھ تہٕ چاروٲے موٗدۍ. لاش روٗز واریاہس کالس شیٖنس تل. أتھۍ ؤرِیس منٛز آو 8 اکتوبر زوردار بِنیُل تہٕ ییٚمہِ زبردست نۄقصان واتنوو. ہتہٕ بٔدۍ لوٗکھ موٗدۍ تہٕ بے شُمار لوٗکھ گٔیہِ چھۄکہٕ لد. مکانن گوٚو ڈُبہٕ ڈاس. یِمن سارنٕے وٲرۍداتن تہٕ حٲدثن دوران روٗز ریڈ کراس سوسایٹی لوٗکن اِمداد واتناوان. رضاکار ٲسۍ دۄہس راتس کٲم کران تہٕ بِنیلن سۭتۍ زیادٕ مُتٲثر سپدن وٲلۍ علاقہٕ ٲسۍ پونٛژھ، ورمُل تہٕ کۄپوور. اِنسان تہٕ اِنسٲنیت کہِ خدمت خٲطرٕ چھِ وٕنۍ کٮ۪ن عالمی تہٕ مقٲمی سطرس پٮ۪ٹھ واریاہ رضاکار تنظیٖم ہوٚل گٔنٛڈِتھ کامہِ منٛز آوٕرۍ. ہلال احمد تنظیٖم چھُ 1872 عیسویس پٮ۪ٹھ کٲم کران تہٕ بلڈ بینک چھِ قٲیِم آمٕتۍ کرنہٕ. اِنسان پزِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ
پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اکار بکار یُن تہٕ اِنسانَس تہٕ اِنسٲنیتَس قدٕر کَرٕنۍ دوٚیمٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن دۄکھن دادٮ۪ن ژٮ۪نٕنۍ تہٕ بٲے بنتِس پوشر دیُن. باقی وسلام.